Sotio chisu Indumbole takatu Veika Yango avukatu sade We believe and declare that 2025 will be the year of manifestation. The Bible says that Jesus said, "I'm the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me." But for us to be born again, or for us to enter into the kingdom of God, we must be born again by the Spirit of God. That is the work and the ministry of the Holy Spirit.
Yan rovinaka, mataka vinaka vekenda na mataka vinaka ni singa ni kuwa. Haleluya. Kirekenda mena nduri bata mananga na mataka vinaka ni kuwa. Tada umeno dangona ni baka vinaka kena sokalo. Dava vinaka taka nakalongo na nona yalon dina tiko. Rau ninda rumah induri tiko ya nona serau nakalo ya na mataka vinaka ni kuwa. Buki matanga bako kan rusini laku bata mai. Lulu mandanga wa bako bola. Haleluya. Kalau gua se yalon dina tiko nga. Haleluya. Kalau gua na nona lolo mai buang pale. E baka ita mera. E kale bukana nona vosa na choni na kena waseva. Na tikini rusu ngubul kava ayalo nakalo. Ko irasa lotu wa dengan numero lotu baka yalo. Kabaka hindi na mataka vinaka ni kuwa. Mataka ni kuwa. Daru nagaraba baka yalo na nondaru kalo. Daru nagaraba baka hindi na nondaru kalo. E na mataka vinaka ni kuwa. Do ia pechioba na baka vinaka. Do sere takabe koya na sere wou. Do reki taki koya. Na lube isayoni isandondonu. Do ia pechioba.
sini kuah. Koe cikong gori. Haleluya na matakan ni sini dai. Dolo ba chuna ilon ta pabini bini kati koe. Haleluya. David kaya. Kebaka sa sini tarana balik ko coba. Herasa odo wale o herasa tara. Kebaka sa sini baka tawa anak ko coba. Ena yan rawale ko kone baka tawa na matakan ni sini kuah. Haleluya. Entahlah ko main tayo. Matakan chuna na bulan na matakan ni sini kuah. Ena baka bini binakana. Kene kuri ranget kuri bango. Haleluya. Sa sengan yang nintaw sa sowe na mataka. Kamberan-beran itu yang utiko. Kakania chunga na mandai ni oda. Nakalawi chunga ngoy na matakan ni sini kuah. Meso tabi yawe na matakan ni sini dai. Haleluya. Nunggu masih na katakan tangan ni tebita na matakan ni sini kuah. Nintala ko may nalikarmada. Rongo na nang maki. Imbuturarani na napagado ka na kalau. Na matakan ni sini kuah. Haleluya. Pabili ti ko na bunon durkin. Labi ti ko ya. Na matakan ni sini kuah. Kaku ni kawai te ko juga samu. Kaku ni kawai te ko juga samu na matakan ni sini kuah. Kau ci ko mandanga mai buana kalau. Batana kalau kilana na mulanga. Kilai ko na bunon durdukin na matakan ni sini dai. Haleluya. Kimamila cuma ina kalau ina matakan di sini kuah. Ale karma ale naramaki. Ale dengan dewe kemuni ina matakan di sini kuah. Kimamisa baka buta bali na naman ni bosa to kau. Ale naramaki ibu turaran ina muni baka tuka. Kina na membola turangan na matakan di sini kuah. Bina baka lemun na bola ni tokani. Songo-songo lotu. Taran tambe siguro bi bono erdi na bikina na matakan di sini tai. Kimani unik kimamina katuranga. Kau tebi to kai baka tusa. Unikila na mami chiko somo kana na mami tudake. Sakarin to na kaya lang at mami tamuni na kalau na matakan ni sinintay. Mami baka binibin na kana kimi lako chumay bi kemuni. Oko na bunin bola. Oko na bunin bi kakya. Oko na tokin ni bola na matakan ni sinintay. Oko na sutabi kay mami. Na matakan ni sinikuwa. Turang ken marama chisuha. O chisuha na matakan ni sinikuwa. Oko na rani sutabi na mulanga. Oko na rani sutabi na mukaramada. Oko na rani sutabi na kai gulo dulu mo chuma na matakan ni sinikuwa. Sanga talintu kila. Kila ndundo ngako na muna chukwa kenikuwa. Meso tabi iko. Meso tabi yawe na matakan ni sinikuwa. Kima bisa baka lamboro be kemni na songo ni binak. Na matakan ni sinikuwa. Pinabole unalindan na maki. Nalingangan na turang kimi lako mikil be kemni. Kau pola usang ulit sa manabika sa siwi. Ya me ko ka mga tandola ban hikay oro tabi no turanga. Ya na matakan ni singan den dai. O turanga binang ba lew na matakan ni ko. Kimami ba kasam boro chiko no songo ni binak. Kimami tiko kinango. Turang kimami na ni sa chikoch. Haleluya. Ya na matakan ni singan ni ko. Kimami ba kasam boro chiko no songo ni binak kimami tiko kinango. Bagaro ko tin na mo ni kimi masun ba binak. Ya na hukum ni chisu ni bangola. Amen. Buku buku suka sama wisan mata ulu bah. Kawan nama matakan ni kuah. Haleluya. Lako cukup main nama nama kita orang teman-teman nama matakan ni sekali. Lako cukup main nama. Nak kalau yang nama kau kaki nama membola nama matakan ni sekali kuah. Haleluya. Kau bos juga ni wasing kelaiku. Ya nama matakan ni sekali kuah. Nama musuh linda. Nama itala sini kelaiku nama matakan ni sekali kuah. Ia nak kau kita orang ramai cukup buat orang kerana ramai sendiri kai budi bah. Ena matakan ni sini ko mena sutawi ko. Haleluya. Ena sulibi ko na bakit yung kibaga baka sangrat man bakit yung ni ko. Ena sulibi ko na bula kibaga baka sangrat man bula na sini ko. Kaya tabi mate man na sini ko na siraki. Ono baka bula ena matakan ni sini dai. Ena yada chisu ena matakan ni sini ko. Haleluya. Baso soba na turanga. Sabi kita bakit yung mekan darara na matakan ni sini ko. Nababi ni binakatakan ni dadong bula chumay na bali ni kalau. Haleluya. Kukumin na ko siya sa musmal ba. Haleluya. Gori be bar taka chiko na lolo malewu ni kalu. Ko siya kuni mi chicken daru na matakan sini ko ya na bulan daru chiko kina na matakan sini ko. Kasi kare siya na ko siya na nganga. O ko nga na matakan sini ko ya na bulan chiko kina. Ya na matakan sini dai. Haleluya. Pekan de chiko na mana zone 2. Kina zone pasang ulut kami tu wil cikina na song ulut mai tobata. Tapa sosong. Haleluya. Ni tu na balik kalau. Kila untuk tu na bakal lewe na matakan ni sekali kuah.
O kanina talaga may nangarabi kalau siya na somate. Ito may ngarabi kalau siya nga naman tingnan ko. Di naman dengan ko kutsu minalengak. Di naman kutsu minalodon. Lumadon ni mula. Di ni mula siya kila. O sa ating ko donu. Hallelujah. O sa kau tendo numai. Ko taning ko bagan tindinas. Bagan tinamati mo binayaki mo sara-sara tu. Gaya kacilinga tu. May bagan isinindo na lengo. Lako tu mati ko na matagal isinindai. Ito na nga kaya tulang kaya marhaba. Yan sa ako tendo numai buwan na klo. Kako ni baka wala na muron na bikina. So sara-sara. So wala chuna na mustol taki mati ka na mustol sobo. Kako no wala chukeri. Rai mati may kaya may rai train alo mo na matagal isinindai. Hallelujah. Ito lang kaya marhaba. Saan talaga ba naman kalau? We are fishing for strolling up, stroll down. Hallelujah. So, ano mo talibon ni? Toro mo, bakit siya naman talibon ni? Iko sa nariban doon siya may biyaw. Ha? Baby mo kumikin na nakalawin naman tayo ni sinikuha. Indal na kumay mo nakalaw doon na po. Nausang mo na naman nakasasibi. Natalibonin na. Kahit nga nakaukabe, law ka naman tayo na siya libungo. Nanumatsi ko. Kung nung ko baka sa matakan, kung lang kami kayo nazarat, kaya baka sa matakan suya. O nazarat na baka doon na kaya ko tabi na kalawin kayo daw di ko. Hallelujah! Kinta ba kira tsyung manda na yan? Oras nang itubukan buwan na matakan ni siniday. Tapos susaw. Sa akin tabagi tsyung naman. Kasi nga itubukan buwan na matakan ni kuha. E na bukuli taltalang gasin, puno na rabilitakin, taltala, ibuke, gasin nilotu. Kimamisakin tabagi kaya muli tsyo. E na matakan ni kuha. Sino mo sabi kina, rin na on na limbius, tsumay na matakan ni kuha. Era sa mambulot tsumay na wala mata. Nakita ba kira? Anta pa ka binibinakataka. Hallelujah! Sa matsumay na matakan ni kuha. Kung ito nafta ka na ng talibonin ko rin na matakan kuha. Doon na kaya, paruta ka tsungo na kalaw, na sulimin na nomo. E na matakan ni sige ni kuha. Hallelujah! Anta ba sa usawa na turanga. Anta pa binibinakataka. Ito sa akin na bakit ko, turang ka na marama. E na nung naisiraw na kalaw. E na matakan ni sige na, masasaw. Hallelujah! Tasura jira sarna non tutukan me batak sebenarnya tutulo mani matawa mentang bulung tikina na matakan ising dai Nisa ambulo binaka tuku me kadi baki me bale kadi baki vingarali ena loma ni madao ongo na singa moniti enda sabe baka ungeti menda sema vata ena nonda lolo kena masu vaka isongolutu esa tiko kede na nonda itavi ena vuku ni kadi ni kalu ena nonda mbula wakambimbi ena kena wakandewa taki na kosipeli ni Karisto we ira erse alitu. Sakirei menda na tiko kede ena vuli ni veitumberi kena vengaravi se ministry leadership training ena vitu na kaloko ena yakavi ni Singatu City. Ena wakandewa taki tal tinga kina na tuku membaleta na nonda online cell reporting system. Ena vuki lulu ena vitu na kaloko ena yakavi na nonda soto waka cell ena nonda ve was ni koro. Ongo membaleta tiko nga na nonda tumberi wakayalo ena loma ni madao. Enda sakirei menda wakota mai na nonda online cell report ena vei madao. Ongo ena vei buke ena kena dikevi tiko na nonda tumbu waka isongolutu. Kendua na nomuni waka tataro membaleta indua na cell fellowship. Gereda indua wira na italtala sengase vei liutaki ena vei wasi. Wakarumbuka ena vitu na kaloko ena yakavi na sota ni turanga ena World Harvest Center. Karena garabi tiko ena nonda wal ni lutu. Ena singa wakarawai mena ono kina vitu na kaloko ena matakalelai. Ena waka edori tiko kina na nonda masu waka isongolutu ena nonda wal ni lutu. Wasni koro ena venga rabi tiko ena singa wakarawai mayongo. Wasni koro ono, vitu, walu, diwa, kena tini. Ongo embaleta tiko nga na nonda wakarau ena lutu ena singa tamu. Singa tambu ena madao mayongo na nonda ngauna ni lutu. Na lutu waka wawa langi ena walu na kaloko ena mataka. Nonda lutu na wekanda na India ena walu na kaloko ena Harvest Plaza. Na lutu waka viti ena vima mani tini. Kena lutu nonda na tambangone ena 5 na kaloko ena yakavi. Me nonda wata na kalunga ta kinanganga ena madawa enda sa waka na maitani kina. lotu sabay. Hallelujah. At kung nabi ko chika sa munda pa nakinda pa nanumitiko.
Yo kunto usu mistaka na sel, kunto dalata na zone. Hallelujah. Na sel na patur jike na leadership training na siga tu situngo. Lako mai. Kaya sabaga yo lako saramai. Hallelujah. Menta mai tomona, menta mai zakaba na kaya kadibikan ta kinna kalo na matakan ni sini ko. Baso sau. Talasar na ngoni soli na matakan ni ko. Hallelujah. Ngoni tapa? Ngoni soli. Hallelujah. Yana soni na kena wasi tin kalima. Tikine tin kapa kena tin kalima. Tin bola tamburung lebu na matakan ni segini ko. Hallelujah. Ninda lako cukup mai na baka sama ni soli. Anta baka bini minatakan ninggo na kai tikini sokolo minta mai sokolo kina buana kalau. Sekan into na kai sakawala tunga. Sekan into na kai bure wala ngamai. Sekan gue tikini sokolo turang ken marama. Hallelujah. Enondo numenda na zakabata mai na bagurnya londa binaka. Alon nanti na matakan ni ko. Tu na tin bol tabugo. Ana choni tin kapa tin kalima. If you love me, you will obey what I commanded you. Hallelujah. Anta baka binibina katakan na tinibol tamugo ni rin baka nanumikenta na matan ko turang kena marama. Hunga na leso ni soli sandarong adandang na tepelingo na matakan ni skini ko. Anta baka binibina kataka. Rani baka rambali butakan nonda rai, baka rambali butakan nonda baka sama, nonda kila. Sanida ibina katurang kena marama. Ia na kile butundong ango. Kaya baka uwin kata mo rayda na koko ni kalau, kaya baka uwin rayda na linga ni kalau, kaya baka uwin kata mo rayda na baka ato kani linga ni kalau kina na mambola, membasi ka kibi ko na mambola mabubali na matakan na sini kuwa, kaya na kao talay raw-raw na turang kina marama, na mo talay raw-raw nga, tuna bi ko chika sang talay raw-raw la, rani lebu na leso ni soli ko na rango deke, baka lebu na lebu na mo ray na mo baka nananu, na mo kila, siya ni dahil na kao tuna chika na matakan na sini kuwa. Ia na kinakinga na nonda daba. Na nonda talay raw-raw, na namuda kaba. Turang ken marama. Kaya baka yung dapat usasin ko ni, ang baking ko na makin manifestation. Financially na, nonda bulan, nonda kalau bato kinakalaw. Ia na kinakinga ko, turang ken marama. Ela siya nga talang kaya nga mo narungot talasin na, kaya nabing mamatala tali. Taleso na matagan ni sige ko ah. Yung taleso nga may na kile mundundo tungang ko, mo talay raw-raw lang nga zakab. Palatan Isaiah tingka wasian tua tingka diwa. If you are willing and obedient, right tango, you shall eat the fruit of the land. Hallelujah. Eda ba nakisi ke turang ken marama. Nakiyo la chinga ke nonda taliro rawa. Hallelujah. Oda kata lebih ken na matang sini ko turang ken marama. Dorobo ken ngone lawa. Kaya baka opina kata mo reda na linga ni kalau. Kaya baka moreda na, libin kata moreda na kaya na kaba na kalau gina na mumbula na mudaka. Hallelujah, na manifestment na mudaka na manifestment na kabay labo, na manifestment na business ito lang kaya marama. Dorobo kaya na nelewa na nota taliraw-raw la. Simple. Taliraw-raw la. Iko taliraw-raw nga iko nang gaireda. Kung nabi hindi nalilibig ko kilatong gori, na kinakingang ko, taliraw-raw. Hallelujah. And I look at and I say, "Oh no, tingin na ba sa ono? Why do you call me Lord, Lord?" Hallelujah. And you do not do what I say or commanded you. Turang ken marama kita kita mandolo mana kalau sebay. Ha? Kami binakichingo turang ken marama. Simple to nga. Taliraw-raw lang nga takaba. O na rida kinabi kalelebu. Na manifestation ko batu sa ichingo. Ona reda pabutukan na gina namambula ng bubale. Hallelujah! Wasusau! Sana talina rawa. Tutunan doon ng kasimen na koron, tapos sa kulu-kulu. Ona reda na lingan ikalaw, yun namambula. Iyo, rin yung bagay meni chiko may rano, bagay yo chiko may tunang kin marama. Iko talayin din de chiko kin natigin iso kalongo. Hallelujah! Siya nino rin yung kain no kaluman na kalong, yo talayin din de chiko. Hallelujah. Au sini bibos taki. Do wala nga natigin ko chiko na matagan ni sini ko na rai ni bibi ko nan dinalebu turang ken marama. Menda sabi kalau kina taliraw-raw nga. Hallelujah. Kaya ito na ang tautol soli mertula kasi may sa rin talaga unawan rap tumay na masin ko. Tato mo sumin na maso. Turang nga binabagaliw na naman ni
Sakramento ki membruda ka na matakan iskini ko. Ni bakalong ngata ng bulan ni bantua na linga bantua ran tonto linga na matakan iskini ko. Ki mamisa pa mboto tikuturang na matakan ko na na matakat talay. Matakat turang kim na rezeki na nanggangalo kaninga muni na kalo ni kim mamitali raw. Kina numuni mo sa bakalong ngata na bilingan tua na kalo yan na matakan iskini ko. Bakalong ngata na torisoli na matakan iskini ko. Bakalong ngata na matsere. Warwaro tayo na muni maso na komuniti suni bangula. So tutur masere. Sa tuna sere na matakan ko.
tu da ke bata mandanga mataganiko kendo me vakaroko taki kendo me laveti kendo me vagadau taki nai vengo nimbulangori me laveti kinokwe enai na kinonda chikona mataganiko ngole davikati ko esamu o me vakaroko taki I feel God in this place. O the mutatale o koe me rokovi na mataganiko o koe me vagadau taki o koe me laveti dake bamba batake yao bamba mandanga batake yao angelo si sarate ke boda wirito na lomani valengo awarai da baka sauri endo na angelo si tamani angelo si levo o di savo savio ne alo tambo ira keda na tigo lomani songo ningore. They are having a heart problem. Venguleka matani uto ne lesuna matani katomengo na dabuka. Le cheki valembula sana woti bagandua. Langatu mandanga bagando ni tal ni sere. Anda sokalo mandanga na mataga indai. Let's worship him this morning. Batekea tu da kita mendangan nasiro ni kalau nimbera ni uwili kana leso ni uwe ulu tanga-tanga na ulu tanga na matagani kwa ronga tabe na kana ulu tanga ngo na vei marroi ni kalau ena lomani vei kurilaki vakalo
the protection arm of the Lord in the godly shaking of God. Ni veikure laki na kaloe maroi ko mai veiko. Ni veikure laki na kaloe confused taka na ke bumeda. Tapi kata sa mendona veikure laki ado chiko na nomolo mani bubale. Ndambe chiko bagandua. Baletini dhaka na veikure laki ngo. Enambasi kamai kwendi na veitokanindina. Enambasi kamai o kwendi na kaina kalo hey disconnect mai vikangori now. Endona veikure laki sa dhakavati na kalo vira ke dravambauta na kalo. Rongoda na kaubaro da butango. When God start to shake the foundation of your faith, your enemies will become the audience to that shaking. Ni savole kala kemumeda, savara utagana kala una tepeli, e matandra na kemumeda, lumuti ko inda na ilumuvo. Your enemies are attracted to your shaking. Boleterna numa, that's the last of you. Tell them the last is the best. So bekenda la ko meni kwando na kana vimba ni lomu me ula kumbeka sesenga lulu vikati ko sa mai ko kurla ke mai va mataka ndai. So bekenda sa vo tinga vida na kontara ki vida tinga na bula endo na kurela ki ngori tawi kati ko samu ngori va taratu na kalo ko ngori garuno mo koni va dala kata kana vi kurla gini kalo. Never ever be confused. Some of us might see that shaking is from the devil. Radikati ko sa mangaro no devil resangani othani ni bambauta ko na othani confusion. Matakanda yu bebo samandanga bana levidanan raw rati kongo raida mai bakabina kana loko ni matango. Kinto ngember ninda meniko nakalo sa setup takana yang lusina kona baba ni balengo. Nanga o subject taka kina mo kunyo baka nanumiko sarava na kalo me koti ko na bono sinna makamala ko kina. Tapi kati ko sa mo bidenga na singang ngona na mo bula o machi. Ngona na mo bula ina vivi baki. Do you know there is something prophetic about this month? I saw this. I saw an acceleration. Radikati ko sa mo nambera tale no mutete sana tol tale mutata musuki. Tukuno bikati ko sa may nambera no mutete. O sangay ba katara tukuno mutanga sa tawa tale. O sangay ba sa tawas. O sangay bangay bangaracho ko na namu financial capacity. Wala ba na balaya sangay talmo to na mangge. Sa dru kango sa dru. Rato ba. E nambera tale na no mutete. Tamata kaya lo sa kila nakakedenga kenda ngai vital no tu na matangani kuwa sakani baka tau biko seni baka tau na bono sudu makina seni baka tau na no mulenga seni baka tau na ka tau tu na no mulomani tanga kabengo go reda usale supa mai na no ndo sakani mataka o ngai tangi chigo ini ko ke saka chigo mo ko hey ngai sko mai hey now la ko mai ke kunyo tawi kate ko sam kinto saya do tungo saya do Someone is getting healed right now. Someone here. Kemu mata chigo na mata niuto. Au butanga na kokomanya ve Yesu Kristo. Do tigo na ngau nanda umbombo rakitiko na seremu bango batikina tambamu. Ena ve Yesu Kristo na lesu ke na pakila ni na mamanda bakandua. Lulu bikati ko sa mutuna bikwa na vei marro ni kalo na lomani vei kurela ki bakalo. Wuli ka mandangan nanda lesyon na matakan de asa kaya na kalo baka tiga buwa se tolu tiga nero sanga bul karua. Ke baka tiku ka ba eme ni mandangan mai bake. Asa kaya na kalo ko choba raida. Sayado na tamata me baka indua vei kenda to. Me kila na kawina ka kena kawa. Iongo onde sandondoka na lingana
Kataura talenga na vuani kau nimbula kakania kambula tamundu kina turanga ningai venguba vosa vakalo matatagana no mani vosa na matagandai ena dai Yesu Kristo turso mandangana no mandamdambe. Lesunungo zananda wilika vagauti vagalebu kena babalang bangoti ko. And the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing. Knowing. As a kind of kalo go chava raida sa yado na tamata mebaka indua vekendato. Komatangana kalo kwa ambulia na tamata sa tegabu wakasama tale bagarua. Mesa kauta tani mai na tamata kwa mbita baka marangeta lo maniwere masa tekebu baka sama tani mai lo maniwere. The same God that put man in the garden now has realized something is corrupted in the man. Knowing. Ken balmalingo embimbi dage bona kalau nakao kila mbalati kwaya mai nakao kaya mbalati kwaya embimbi dage bua nakao kila mbalati goya mai nakao langata mbalati goya nakalo esani takoso mbaleta ninda sere binakaya ebe kila tiwa goya now ni o masutingo mengori o kile yo tigo sesenga o kile yo tigo sesenga mbaleta na mosango esama na madhiwo setini gandua Uira magandua sa awodha Dhola tana idhola dhola baba Na idhola dhola ya nakao kila. The knowledge of your past becomes a weight in your present. So begin the nakao kila tiwangori Sababu na mesa mbimbi Volikina na numila ulako Lulubika tigo sama na bikurela kengo Kurela ka Nakao kila na tonda gani mai Nino mubikila iwatakina kalu. What do you know about him? Autor kinto bang malua sakana kalo. Look, the man reda na tamata gareti ko na kalo sa reda ko na kalo na kai kilati ko atama membalati ko ya sa vidalati kinakain dondo no me kila atama nangaw na ambuli ko kina. Redi kata ko sa mbada bati ko na nomro wikilay. Saya buta kitu ngaba na kailala tigongore. Nangaw na ngailala kina turanga. Hoyonggo turanga. Lulu kata ko sa mbada ba na nomro wikilay. Ya buta kitu ko ba na daba. Ya buta kitu ko ba na lenga. Ya buta kitu. We are told because there's so much deep truth here. Nanumutigo. Na wero itene sakanin do na kena matani katumba. There's no entrance and exit. Ni usafiri mailo manyumba ni kalo esanga nindo na entry and exit ona tigo ilo mango ela bana una kalibi kukina kwa lulu bikatu chama kunyo bidhuru ya kitigo tuna mandaba tuna there's no exit and entry here. This is what the Lord says. He created the garden. He planted the garden. He brought the man and put him in the garden. There was no entry point for Adam. He could not come out, but it was God that took him out. Do you know that you become fashioned by what you know about him? Na no sulu sini kwa ureso taningu na nomuni tombe na kalo e raida tiko ni tako soti ule alo tambo ni kalo hawa raida manda na fashion system be naungo e kile utigo kwaya se vole kama katigo na lale no tanga e kile utigo kwaya se vole katigo na kai daga maiba na
vida na mada saoti lolo vinga do samu monro wikila imanda me ado vingo na kabinaka o koe batanga na tamatanga baka marangeta baka nanuma venguba satu na talago ya o kango na rani kengo meda tale mbaleta na kai kila mbaleti au sa sininge tekebu mai biau sa tekebu mai bana kai kania rongo na ruana statement go rongo bata yo enduindu na non roi daba ni lutu mai na deception endo na loma ni toso bango o koe rongo bakanandina ya osara mai bakanda ni nandina mbaleta na idaba kina yali kina na kalu lulu kata ko sa mangaro na binaka na tamati ko sa makina awili ka na kinababala niya bang ba be careful the man now has known good and evil lest he might reach out into the tree of life and eat gona kena mali gona sinra ni bagai bota banakai botanga na kalo biranga na kila na kalo so we can even kata chigona kamai bona kalo God is interested in what you know about him baltana bota ngo non rai bota na kila ko ba binaka walutu mandona donandi neke ko sini kawita ka no muduro mai lo mani valengo mata ko sini tigo na vale tara na linga bo ke ba kamo na no monge mai mekike iko entertainment now kuwa ke ba kamo na no monge mai tangi aso ike now tigo na va ko sini tigo na vale tara na linga gona isema da buto koya iya na nungu vale na lomandra na tomata lulu bikatu ko mo na vale ni kalo lulu watu ko bikoya ke ba ka e baso so te gerto mandanga na mata sere totoka ha ke ba ka mai nana ma ke virtu na mata sere merto ko ta mana kalo no you have to in God in this place ni sota na kalo kota mo yo nongo sota mata na kalo kota mo yo no ya sota sa kalo ya ranga lo tonge lesu ke tu sa kota mo na kalo to kota lesu na kalo na bano ke nga to lago kina to sa raida I feel something in this place tapi kata ko sa mbimbi da ke na kaokila baleti koya rongo dan kada buto koya now men has known good and evil rongo dan ruana bosango God said let us make man in our image in our image the devil came and said if you eat of the tree you will become like God ni bimbuli na kalo indusi koya ni mai bitema ke setan inga indusia na bunikau lulu manda wikati ko sa mangaro na nakawi indusia katiko ni bimbuli na kalo tu na kwa na tamatango meudhiao ningila ko mayo setan inga tu na ni ko nangunu bona ndona mbilongori ko nangai bakai kwaya ni na lebu na tanga na no musende nangai bakai kwaya ni na tao na no mukobate I will drop something here. Do you know that you can be blessed materialistically but you are disconnected spiritually? Oh. Sabaka sabi na tamata. Salala tu na puno ebita baki kina nakalubat kina tamata. Au taro mandangan ikuwa. Kendara na may tawa na tu na malilibungo. Wala man na no bita baki tawa chuko sila la chuko. Rongodan ka kana bosa. Dogo iba katawa na binaka na yalo mundo rin ka to o ko ya na itawa binaka ni yalo mo ni sa sengangan ni taw na yalo mo no bosa o sana tega mo makarabi ba na kahit taw na mutanga lolo bi ka to may go biya manifest biya na mataga ni ko kailo man the bitches sa baka sabi na tamata
Malatan doon na kay sa kila ko ay malatan na kalo. Sa siningay lang ko may iba na kalo. Sala ko may iba na kaya mbuli na kalo. Kalo sabi baka sukay kendaleso. May baka sukay kendaleso. Nanon David kilay may yabu taki ngamay. Okay lah isoran dami tiwi ke. Dotan itu na motif nila ko may. Lako may ibang rambula. You want healing? Ibi nakanggo di sini da. Pinakatambe kami doon ng promotion. Ibi nakanggo di. Iya bata ba ke sarawa. Kami ngono mo sining kelo, o se tini katolu, o sa kana o sa mama o sa ngule da biao. Tungon bi katigo sama endo na Down syndrome ni ngule dan duya da botigo na tamata bangara na yau buka bura-bura. Se boleh botigo na ngauna. Sa tawa sa may natamata sa lalala manuero iteni. Sa may mbasi kay Rona Bialalati. Dapat kay Rona Bialalati. Na Bialalati Macau kay na Bialalati po. Ndoi kilay kino Moses, ndoi kilay kino Kristo. Lulubi ka tayo, may bibiro na Bialalati ko sa matukina. Awasya nga bang lewla ka meron ni raw-raw weekenda. Old Testament, New Testament. Endo na non separation. Kimdo muna numutu na labas ni mga buli ata makina nakalo na masu. God never taught Adam how to pray, how to fast. Senga, sa ni mga buli di kaya. Prayer was a result of the fall. We needed the reconnection. This is why God brought prayer back. Adam was not taught how to pray. Lulu bikati ko sa lulu mandawa. O kwa sa ni mga buli di na masu. Kwa sa ni mga buli di na lolo. Sa operatigo ko yan, doon nakahaba ka to kayo na dominanship. Anong kayo ntamberan ni ko, nataba yung bimbikin na nawara ka na yalo tambo. Sa mayro na Bialalati, Ibriu diwa rosabul karua, wala sa mamanda nga. Runa Bialalati, makawa, runga da binaka, separate tagi runga. Na baka lamboy soro na sacrifice endo e baka lamboy soro ni manumanu Bialalati makawa e tirikin na nanrani manumanu viamba kikede mai zambora tunga na tamata radikati ko so endo nanrani manumanu iko nrani da bumbi ko chunguri Bialalati makawa every time they would come and offer sacrifices they would bring a bull or a goat or a tabatol tuna manumanu they would bring a horse, a cow, and gaindabe na kananra may soro ni bola-bola da yorong da binaganggo na bingaw na kede may tambor kina na soro ni bola-bola da asen imbuko diraw kina na bola-bola da arangay baka nunumitungan non rada lulu naman dapat kata usam kaya baka ikotigo ni kuha ondo baka nanu maboli chinga no muda no may bola-bola da asen no may tobo da ngor nanrani manumano se operating gori kaila mana wechisu so ngay chunga bango Wele, wele soni labo. O fokus nga fokus ba? Song hila ko may banggo. Ayo sa taman tamata. Tapi kita sari ko tunan rai Yesus Kristo. Lulu mandabi kata ko sa may ko pati baka nanumi ko chuna kasa may serigi ko tigino ko. Sari so bakela ni salutun do nandina. Nrani manu. Kapag ngormosin ko, it was a reminder of sin. Baka samtaka sa may baka tamburi man na mo itoba ba? O tiya sangay baka nanomoy tuwi ko nanomoy itoba ba? Wrong with the here's the good news. But where there is no shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Sangay kaumayendo nanra nilami tawadala. So man nga bitiso. Hey, nandrani lami. Hey, nandrani lami. Lulu kaso nandrani lami tawadala. Sangkay mainda wendo nan rango, bigam do na sar-sar sa komengori. Sangkay mainda wendo nan rango. It's not the blood of your mother. That's why you look like your mother with your ear. It's not the blood of your father. That's why you look like your father with your nose and your. It's not the blood of your grandmother. And sometimes you're limping, you look like your grandmother a little bit, but it's the blood of Jesus. Tunu ko nindabi kango. Ko sa katalangay duruma ko na vale tare na linga ko duru tunga bangando la indame bangando lo malagi lulu bikado ko sa mo embasuka na ilati embasuka na bisay tapi kato sa moro wasiro nga na bangamboy soro endo nan rani manumano endo nan rani lamitaw dala ronga mo baka
kila na sona ngau ndo mbasi kama isona bosa redi katu ko sa manguri sa keli raka chuma itu mbasona ka lai banga ndeni amela ndeni lako chunga mai toso chunga iko sali longo sale se abo ini bakandua kuni lutuma yo tao no mutao sarangangori embusta kikino tuna lebela lulu bika jam kakuni ndo tu bakandua motor tu ya rotondo one side ang gayret tu ini go sa pakai ikandi nambangingo lulu bika tu samu nrani manu batikan nrani lami tao dala kento ngai ndambe tingo ni kuwa sa tiri mai endonanra dela na mai kalibari sa mai sili sa mai kendaro iboli bina katalanga sa mai kendaro iboli evaluation bina katalanga rongoda na kange dabo ko ibri wasetimi kena baba lagi na dabo tamanda ni sa turunan raya rongoda na kange dabo ko their sins and their lawless deeds I remember no more reda katalanga sa ngule dabo ko ikungo baka na numo chiko ola katiku bengo baka na numo ya iliu mai bita longor nau oya manda oya wando watu bango yango au sabia lulu beka som hentona langale buchiko biko kaila manda kaila au yandambi ke matsaro imbimbingo balate aroni olanga sere tuike la koti una sere semada lor tungo da iko kuni belenga tagito usa bolu titulanra baka matanga idake Raymond tapi katu gasam, pada mati guna bagan nana nutinggori rau. Tapi mati kau eru nabi lalati, enduan nanrani manu, enduan nanrani lami, mai bamur mai, eru nabi lalati, enduan nanrani manu, biar lalati makawa, enduan nanrani lami, tawadala biar lalati bau, nrani manu. Nanu mungkin nondori bala nrani lami sa ngole tapi bukan doki nondori bala osa sukta gitu suman si boti nontongon dona ka wakila ni kambasu ke dona ibesu ni bakanana no kambasu sakila na tamatari oyo sa seriki tu yo redi kata kamu smile baka na tamata seriki tombale baka na tamata seriki soli baka na tamata seriki la sere baka na tamata seriki hello baka na tamata seriki hello lulu mata baka kamu lulu mai baka na tamata seriki lulu mai I feel something in this atmosphere. Dari kasi bakela ko na babaling elomo. Kila na tamata sere ke gila ko may bango bakausa. Hey, tapos iko tamata sere ke sa hando tanda ka sa chigum elomo. Ngai landing abong ko na sir sa hawa man hawa. Kila ni senda mai sota mata bango. Nera sa baka baka rauti ko na may na mata sere. Sa baka rauti ko maruto nando bunao. Uy ko talaga mo baka rauti ko mai. Sa kanyo mode tu mai. Batani na lago tu na sero na lama watu. Lago tu na sero na sa redi kazom. Kunya male. Hey. Gai lago tu ko mai bango sa teko ibe na kango ibe yokoya. Satu ni bango yan masuk kan kami male ibe lakabi na songori lakabi na sel lakabi na practice lakabi na soli o sabang ngara siko sino bang ngara siko ngai scroll vaketiko scroll sombo lolo mantabi kate kesamo abang ngai bitan nunggu cikene ultang I sense Lord we acknowledge that you're here this morning a feel of freedom. Fakila indo nangalala ni release na lumani vale. Zakazaka wasiendo tiene walu. Rongole mona tiene wala tamango. Ngona iwoti ni bakaroni chisu weekend na tamata. He's the last command. Has to be our first priority.
Na iwatu atini na bagaro na matai ni nondai bagaruru kena nondai nronro. Na iwatu atini kai tabuta goya. Nimbera ni ndaulako. Dola ondoli wara kamantana lo tambo. Lulu beka jom bala bachi ko nombula ni wawa. Sabi kenda ngai darimba da kengama endona sarama indona muda ka kai balangi osa baga yongo salako. Ngali ya dona lengo ngebire lulu beka jom wawa chiko. Wawa. Au basa tiku bana sotige sono ka delay chiko. Delay chingori kalau be ba boli diko mo wawa. Lulu beka tiku samu wawa no musumu wawa no mubaga sama wawa na matamu mbokodi ko tunga mai wara ki chiobo chiko. Lama waraka kuni waraka no musoni masu. Kuni waraka na tuku tiku matani katuma tunu ko waraka na yalo tambo. Ni salah ko mai na yalo tambo. Lulu beka jam ni salah ko mai ko ya. Ni salah ko mai na yalo tambo. Ikala bosini kalowa and you will receive power. You will receive onangai rawata na kaukawa rabe tuni chiko ko ya. Endona generation salah ko tingori sara paule siko bagalewu. Lulu beka jam iko ngandre na kaukawa. Tamba bali dake ronga da muda kama nakeni sema. Tamba bali dake Jerusalemi. Wawa tigor tuna tisepeli ni Jisu. City of David. Wawa tale chunga erna Judean sindone sana. Lulu bikata kom saru na matawawa sala otingo. Wawa tigor na mengarabi lo tu wawa tale chunga erna mengarabi kelo. Oi ko mai wara gidi. So yambe tunga mai balatene singa tambo. So yambe tunga mai balatene ibai tabi. So yambe mai ni menama ka chiko mai nakalo. Ndra mandalinga ikatigo samo. Nyo wara ka chiko na lo tambo iko na wea. Rombolo binak rono biu chinko. No receive ta kan dona ka sandolo ba bikem rono kalo. Rono kan rono nama ka chiko ba bitini. Something just open in the mighty name of Jesus. No wara ka chiko ba. The moment I saw you, I saw doors open. Ni udabuta ngabi ko kemani na kenbo ni thingo mai na de Jesus Kristo. Gesi ko mai na kalo na wero ite ni salala. Tunu ko ndunga liba ka tawa chiko ka. The flip side of the Garden of Eden is in Jerusalem. Rongo dio binaka. Nakalo sabi besi ko bay na bono ndalay baka tawo chikin. Lolo biksam ka kunyo di chiko may ndo na bono kaya usini baka tawo chiko may. Ausir. Biso sarangan raki biya ulom ko. Eso rachike sa rabek slide chiko. Iko chiko ilomang ko. So chiko na youth. So bikem ni sandende ni game basi ka manday. Ando mani alo tamba biko. Dona ka nanono biya banga tagi ko na kalu. Kuni ba kosos? Kuni ba kosos? Baka yung asarenda tagi ko. Ote dinuwasin bola. Madiwasitin ka ono, wana rest ya. Madiwasitin ka ono. Tiginin dua. Ono wasya nga ni batani usaha pa bola chugumay. Madiwasitin ka ono, tiginin dua kena tiginin rusa mabul katolo. Wararong amanda kamay, bola sumana tiginin bola tamo galay. Tiginin dua kena tiginin ibani, madiwasitin ka ono. Gawawa chiko Jesus, arala ko mayor na Pharisee, but kena siya tog. The Sadducees and the Pharisees, they came to him and they said, show us a sign that you are God. Arabanga rabata kila tigo. Lulu bigam kuni bangara sign wa bawo tigo ger. Tu naman ba? We are not sign seeking Christians. Do nga nabi masola kala kami lako. Do nga na diliba. Awa manda. Lulu manda bikaton. Ka kuni bila ko gichko. O tinga ole tini tu mena natan rentabi. Simada lo dital sama ro basi. Nyo bangara chi ko na vaka mana. Ela baka legay ko. Lulu manda bikaton. You don't be a sign seeking Christian. Nasa indo suling ngabir nang unisala, ikusini bangara, indo nga nasala, Jisu, iko recho nga nasa inya. Lako kone idong baca matao road, taka road, sell road, sabi ko lagi. Why mean? Luman tayo bagi bangara sa ino mo gitiko ko. Toki may nasong lo tunggo kay nasong. Rita ka may kusini mbuli may mabitu kaya, o tumbo man tanto no may buwa mo. They came to him looking for a sign. The only sign given to is the sign of Jonah.
Sarot kem do binangangan ay batakil-kili chona. Laman ay batakil-kili chona. Iwai chona. Rilulul man do bikat kusam. Iwai chona, iwai. Original la youth ngo. Resmail tiko. Lulu jam sarot tiku binangangan asai ni chona. Orto sandu masuk tangan orto ndo kalau sanggai tukun talamai na kalau ni tawadili sanggai tukun ko endo itu kere ngara machi ko na kalula kalun dinan do tari ko ando virte ko oi sabe ngo ngochono e ngo do virte ko wai lulu bika jam tukuni ko ngani virte ko ni wai only the sign of Jonah, you adulterous and evil generation. Lima kena tin karua. Salah ko cuma cisu sanggai buku bertuna di sepeli. Donggaron nabi nak norto buka bubuli na setoki. But again, a Pharisee, the Sadducees, be careful of the leaven of the Sadducees. Ikaw na apa nambal ni leaven ni? Kando baka tumbur tako balile neka. Lulubek sam garon nabi nak nindo baka tumbur nanti nandu ya total melasu. Tunu ko donggaron nabi nak na ibaka bubuli. Sadducees and the Pharisees. Abro sirengo the core of my message today. We think that you are looking for bread. Nanu machigorto ni bosa tiku mo chisu. Nanu machigorto ni bosa tiku makwa na manrai tau kena kete. Sangai buka chisu. Hey, bata mana taka kamano taka bea kona leli manondolo. Kim tu se sang chungani bukan botea. Dona kana lebuni kasa taka batuna kalu nanondambulo nandam chigondai. We have the audacity to still doubt him. Lulu bika sama, ni kuan nasi ngene bebutuni. Hi. Cancel the angel of death. Cancel the spirit of death in this place. Okay, ready to tulowo mandanga. Tulowo mandanga bang. Ndoro tulowo, just 4 of you. Tulowo. Ndoro mandagi. Karoni wasini bolongo. Cina katolu kena cina rusang bul katolu. Dolan jangan kena domur mai. I want you to look at me closely. Domur mai. As Jesus was walking, Sisire Philippi, saratako sumai, sanggai bukele sokoya. Awa, kim do nomur yo cukup mengo. Kenapa apa lagi banggo? Who do men say that I am? Lam sandusia ko ya, ko sandusia. Endoni buka bubuli, rongo cukup itu me ambale tiau. Awasare mai biau. Andusia ko ni buka bubuli go. Ko na uya butangan nanu gulesoni ko. Hey, nakau kila, nakau buka bubuli dikin rani ba tahu tangan nakai beta kabana kalau ken nembula. Sa tombale cukup ko Sisire Philippi. Sanggai buking abir nana. Who do they say the son of man? Dapat tu tiga son of man. I want to give you a revelation of the son of man. Who do you say the son of man is? Ada buta ke main dua. La boleh cakap nombor tam. John. Ochoni. Orto tu ni ko Ochoni. Ani bawa bulia. Jeremiah. Arasa. Doni bawa buli satu gungo. Saya sini acknowledge tak cukup nak Kristo. Saya acknowledge tak cukup nak Indo ngabir na profita. Lalu mandapi kata ko sa mangaro na meko ko ni tak manangan nombula. O ko me kalu kina nombula. Orto sa bina mita baleleliu. Sangge tarong ko. Okay, sama tatabiu nakara ba buli da cukoy rongo bembale tiaw. Here we go. But who do you say that I am? Go opita to koy lomango. Labiling man pita. Elebi da ramuri chisu chungo. Lema rongo da binago. Sangga dabuta da ke opita ndono bosa. You are the Christ, the Son of the living God. Na dabanataro. Who do men say the Son of Man is? Nataro na Son of Man. O Peter tombo ko ron ko na Son of God. Sember chuko ni o general revelation. Sember chuko singgan pek chuko pamalu. Sa zumina ko ya, sa nguli da birengo, la ko tulobo. Purmay. When you receive a revelation of Christ, there can be 20 people sitting amongst you. God will zoom in on you. Get to know. Let me go. I'm not interested in what they know. Come here. Peter, that thought
is not from flesh and blood. That's from him. Radio mai ka bubale. Na be ka ke kila me mbala tena kalau. Ke sini lutu mai bana kalau, ena sini anything ko mana kalau. Everything you know about God, if it's not revealed by the Spirit of God, it can never be acknowledged by God. Lulu be kasom ka kunyo kila ko ba kata matanga. Aso baro ke mbala tena ngono. I'm excited about my own message here. Reto na level orto sanguila da. Lulu be kasam iko matombo ka chiko na dabo na reveal word na dabo na rema na dabe be ka chiko bigo na kalu na ngono sarngango. Nam God sa reveal tag. Tigina ro sangabul kandua. Sangay tukono kwa. Ipita. Ausa na baro la ko duru masona kandende suffering. Lulu man tabi ka tigo suffering. Eyes on me please this morning. Batangan ko na sila sumay. Ro be na ka. Nindo sureti na daga mana? Iyo, nindo sureti na blessing. Iyo, nindo sureti na suffering. Mbese na suffering, mbese. Atun go, na barau mate na linganra na farisi vat kena setoki. Kailan kang itu kuno pita? I rebuke you. Mekakoni yado vi kuna kango. Obro banda merantin go. Ronga. In order for the Son of God to be revealed, the Son of Man has to suffer. Boof. Orang susah gitu teman-teman. In order for the Son of God to be revealed, the Son of Man, membasikan nakaba kalau kena nembula, endendo no me abalati na sana bagayang obiko. Kunyo monge cukup bandua. Asa baru taba. Tahu teman-teman apa tiga? In order for the Son of God to be manifest, the Son of Man have to suffer. Bongai bilang ko. So we can go. Nalako dulu mati ko sonan rendre. Gori na bono ni bimaru ini kalumburi na suffering. No mumosing gori na bono ay set up tagi kucik na kaluna no next level. Tarong ichape manda. Nangono sa to bibindi ko sa tigena. Ngay manifest mo watina. Lulu be kasam. So na kay na manifest mo na season ko. Atung na watina na bosongo. Hey, wasa data ka no makalo. Ako ikuya. Ramadan kang gitu kuno kwa. Nakaba na suffering. Kila nila ko na suffering. And a Lord hindi na makinan. Oh ay. Sana leo na kaya baka madala. Redi ka jomo. Nindua anro lotu bata sen rubio kane bata ni. Lago duru mandon nendre chikulo. Kung nila buta. Songa yado. Ngori mbale tana. Chikulo baka malu. Redi ka jomo. Sit down and your mouth down too and your ears down and your eyes down. Sit down. Bala sona ngau na ni nakaba sona kana kalo sini rai bakalo yana kalo chigo iloma. Urungan ngo tingin bolta mber no daba. Ready ka tikan samu. The Son of Man have to suffer for the Son of God to be revealed. That's why sometimes we go through pain. We go sona kainda la ruma. Mata na sana bakalo we go me manifest mai me roko binga kena nakalo. What do you think bolta? I want to pray for people today. Karon korni daw siya tin karua. Tigenindo kene tigenebitu. Kira kaliba uli ko na mga nutundua. Goendo na apostolo bakang dombul na no Paula. Redo may bimnaka. Masuta ba tolo ko endua nga nang gagani mas. Redo kata ko sa mo. Paul prayed one prayer request 3 times. Bakatul. Sando na boto ni moli sa tege buto kay ko chiko. Thorn in my flesh. Tun ko get this thorn out of me. Get this thorn out of me. Get this thorn out of me. Sangay so man nakalo. Hey, Paula. My grace is sufficient enough for you. Gona ken malmali. E sonaka. Igona sindi ni buli darawa. Aga bonongono. Lago duru mekena sonaka rawa. So we can do na lago duru meti ko sonaka habi dalati. God na Holy Spirit school ngori. Before we end today, Dona kadambote libu saya duto na lomani balengo. Oh. Revelation chapter number 1 verse number 9. Kira dito man na matser, medyo ngolay may. So baro da bango. Ocho ni chiko may na island of Patmos. Revelation number 9. Lomani bay na besu. Rongo di wakabi nak, my Jesus. So weekend na sapu na sinon da rongo na tigo na lengay ko lago durumo chiko. Lulu wekam kakon do complain nangon indendre. Gore baka tarati ko na kalome ya bala titigo nombula. Moro ne rongo kina baka matata, right kina baka matata. Radio may nimber no daba. In the island of Patmos,
Alai besu to koe political prisoners over there. Gikavang kono bosin kalo. The day of the Lord came and he saw a throne. Revelation chapter number 4. Arai da koe endo na throne. Gai rongo da koe endo na rorongo mai loma langi. Reyo mai. E chiko ngai Patmos. Sa rongo da koe endo na rorongo bo. Chiko ngana loma ni bai ni vale o chiki na ngori. O sa rongo da endo na rorongo bo. O chiko ngana loma ni bidala chingori. O sa rai da endo na rai bo. Nangono ni bidala tiendo unpack ta kina kalo endo na level eyesight, endo na level hearing bo. Bamba batike unim berin damas. Close your eyes with me. Kia makoveran diri andala da bahasite. Bida mandanga na sekondi go. Bono da banga undambe kina. Boso bina kata kana turang labeti koe. Labeti koe. Yavako shavran diri andala da bahadike. We worship you in this place. We glorify you in this place. For you are great and you are worthy to be praised. Woo. Lago tunga bani binaka. Ke saung geti ko na kalo na matakai ndai. Balu tuma bi ko na kalo. Ya balati ko na kalo. Bita na bonongori di mai. Bita na bonongori. Soro mo somo mai. Bita na bonongori na bononda betu ke nangori. Di somo mai. Lago tunga ba malo na ogan. Dada mama jele dere jeraba. Kala na mam. Dona kana bin tamata razola to mai bakai sona batu lelebo. Na mai talu ke na bimbing gori. Na mai talu ke na kangori. Lai mai na bonongori. Bitanga na bonongori. No muy dola kau te quede mai voa, kau te quede na veitiço. Mai kusa mai. Au kereme da tuda ke bata mandanga ni seroni kalu na matakai ndai. Na ona tanga mandanga na kalu na bosa ni kalu na matakai ndai. La mo indolo mo nelomo. Kere mandanga nanga sena italkala. Sa tau binaka ngamera ni ke mai bimo sulat kita. Kau te quede na veitiço. Mai. Kira mandanga nanga seri tala mai bimo solo ke mandanga mai. Kau te quede na voa, kau te quede na veitiço.
There's an atmosphere of God in this place. Drakiwa kalu. Sen gitaro wirau na kaweda kawana kalu na lomani walengo. Tuguni alole lebo sa tabu kitungo. Aure da chungo indona yale aloni vale. Kebagai go chuki kana no connection ni masu. Au sa baka tusangani ko sa tandole na de Jesus Kristo. Some people have been praying for spiritual awakening. Dona kaya doni kwa. I walked here and I felt obakela indona musinindako ni taluba. Ibida na marami kaya ramosi tuko mena ulunre taluba ba sauri. Tumunin rana mila nan rimi taluba nga ba sauri na de Jesus Kristo. Matani uto taluba nga ba sauri na de Jesus Kristo. Na bono randuri chikena this lady here, young lady in green. Already dona isara ubula. There's an angel standing here. Dona bimba la daka chukuna mulo mani bale. Someone here. Already ni daka chukuna bimba. Sona ngonele, sona dorbo, sona marama, sona dorong acenggu. Aba subena alta mukabi kongorina no Jerusalem. Baba chukir bangandua. Warakana alota memba ko ko tegi wikir. Ngai sarabana kaita ka bana turanga. Dona business deal breakthrough ngamana. Saru totol. Ruanga na singa ngamengo. Egona endo nangiriani. In the mighty name of Jesus. Before we end, Kedama Kova Shidiri Andalaraba. Kimdona Kedana Chugurango, Nilabi Matamandanga Linganda, Labe. Everyone in this house, lift your hands. Tamango na Kakomana near the Jesus Christo. Vinavale no English, I deployed to go to Matagandai. Navibo Samurika, the Gabi, Membolatir, and a Sangani Ado, and a Sangani Rawa. And a Kakomana near the Jesus Christo. Now we are looking at the Nimata, and we are Sabotataka, Ketos are cancelled Tabandua, and I Jesus Christo. We don't live in a restoration, we don't live in a Turangaya, we don't live in a Maramaya, we don't live in a Durbuya. We thank you for. Can you sense this? There's like a cold wind blowing in this place. And do not thank him, Batamata, Sategabume, Liwa. We will not end this meeting unless I end with this. Kepakai ikuti kena matakan ko, kailan yung sa backslide. Yaw tunong mumbulo ba na kalu. Ikuti kena matakan ko. Kuni ba kasaro ba nangaw nago? Matakay sa kanino mo nanwa sa oti. Matakay tayo santo mo ni kalubiko. Kepakai ikuti kailan yung sa yaw oti ko may na kalu. Kuno matang tu tak itu kena. Labi tak mendangan halingam. Wiling apa kalima. Labi tak kena halingam. If you know that you're far away from God, lift your hands. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you for those hands. Look at those hands. There's about 100 plus people here that are supposed to give their lives to the Lord. What's up here? Donan robo kata na tama tarachiken don merasuli na rombula. Kaya baka ochiko may na dami daking gori. Bita mandanga na bunong gori. Siro sombo mandanga may ra. Oir na labeling at chungo. Nito so mandanga may liu. Toso mandanga asas. Just help them forward. Oir kaya na labeling at chungo may dangori. Ni siro sombo mandanga may lang at chungo mandanga ni tal ni serengo. As we sing this song, bita na bunong gori. Dito so masarang may ra. We came doon na labeling at chungo rango. Nduko ning geleso na namdamin. Nduko toso taki may. Just ask the worship team just to sing a number. As we wait for Mai, toso mai vechisu. Mai, bito na bunong gori, mai. Toso mai vechisu. Bida na marama, bida na turanga, mai. Mai vechisu, mai. Mai. I feel God here.
Eso tali sero chico ida kengo. E bosa vena lo tambo. Ele buda ke no nakawa ita kana kalu numbula, mai na no makawa ke numbula. Songo ni gombala tiku sanga. There's about 20 more people that is up here. Ni willing abakalima. Ko ninga ibimba na lomo. Bitana bonongori. Te desara mai rango. Ni dapat ni songo ni gombala tiku sanga. Lo malangi talanga wara kami celebrate ki kutu na matakan ko. As I count to 5. Leave that place. Do not hesitate. Leave that place. Come down. There's about 20 more people that is up here. E pida na marama, pida na turanga. Rachikongo, Vimbasar Chukona Lumanango. Asanto Monica Longavico, Nango Tavinga Mokadivaka, Dua, Rua, Tolu, Va, Lima, Mai, Ono, Mai, Vitu, Walu, Diwa, Chini, Chinkandua, Chinkarua, Chinkatolu, Mai, Chinkaba, Mai, Didi Mai, Chinkalima, Chinkaono, Chinkavitu, Chinkawalu, Chinkadio, Rosango, Mai, Didi Mai, Vichisu, Mai. Mai Vichisu. Mai Vichisu. Dona maramai balu tu mabia una kalu. Dona turangan ruciko batangori, ruciko bimbutu godichiko. Bebutu ni rau mambula. Nabi kati tombo ni kalu, endo bata kelangan ayalo tambo ni kalu. If you're here today, ausandoma ni kalu ni koviko. Era ninduan rau na mata ni katumba kena rusa, induan na mata ni katumba kena mbula ya Yesus Kristo. Dapat kasusuta kira mandangan. Some of us are here today, you're struggling with habits. Igo sotavichi sungore na bisa ubagando na kaloka doruma chingore. Let's give a round of applause to this. Aroi totoka na kaya kabango na kalu. Ngona daga ni alo tambongo. Ndota ni bagando mbula. Neredi umandanga mai. Hallelujah. Neredi umandanga mai. Olo malangi marau tagi kemuni na mataganiko. Reki bagando tolo malangi. Yo baka nanda kue nanda kene mbula. Baka mbula iko ke mekena na kalu monga indambe na tebeli bakalu. Na ungase. Ndambe ana sekan indo tang la baka tawarna. Na baka taw bina kan ndambe o kendaru na mata kainda. Redio mandanga mai baka murumuri mandanga nang gani masungo. Tabu tapata mandanga medaga song lutu. Tabu buki mandanga vera. Tabu tanga mai dake turanga chisu. Abaka tusani utamata ibalbalada. Au sabaka yoni ko bi kemani. Ni mai nongo turanga, ni mai nongo bagambula. Meu dola nongo kawel tayo, meu muri ke mani. Ena dai chisu. Damasu bata mandanga menda daba na mata kainda. Imbombo chiku mandanga bata keu turanga, dinakabali na mata kainda ni mibango na kena irirai. Vedingu bibi bakokotaki. Kemami sabaka tusa. Vida na madao tungo mate kemami. Madao bagando mumbula. Madao kemami na raide kina. Naka kemami sember mbau raide bagandua. Kemami na connect bana tamata kemami sember bagando ni tanrame kemami connect kina. Ena rawa ena edai Yesus Kristo. Kemami daba ni ko kemami daba suka be kemani. Moni rokovi chikonga. Moni laviti daki chikonga. Moni baka roko daki chunga. Sangan indo talang kemami duba kina na singali boinda na dai Yesus tundong ada mani mami bagambulan dina duandonga. Bermandangan inda daba, kenda ne chukui dage. Rei mandangan mawi mata ulul wikati ko sama. Kenda ne chukui rango, rei dio mandangan mai. Sona asas chukui rinda kumuni.
Ningole mandangana sana mawingo. Widangana kamera babuli di kemunikina. Get your contact down and we'll contact you in Jesus' name. Have a blessed Sunday. Kalungata tiguna sing tambo. Kalungata na matabo. And ada Jesu Kristo.
The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit rest in all of us today and forevermore.